Ako se pitate kako bi danas izgledalo autentično izvorno hrišćanstvo rasterećeno od tradicionalnih i nacionalnih formi, novo vino u novim mehovima, dozvolite nam da vam kažemo naše iskustvo i pokažemo kako mi razumemo i živimo ovakvu svetopisanski ukorenjenu, a u savremenoj kulturi izraženu i ostvarenu hrišćansku zajednicu. Mi smo zajednica u kojoj smo najpre željni Boga. Mi smo zajednica koja nastoji živjeti kao naš car koji služi. Mi smo zajednica u kojoj poštujemo jedni drugi. Mi smo zajednica koja se svakodnevno oprema za duhovnu borbu. Mi smo zajednica koja je ujedinjena istom vizijom. Mi smo zajednica koja daje najbolje od sebe. Mi smo zajednica koja je poznata po preteranoj darežljivosti. Mi smo zajednica koja živi život zajedno. Mi smo Life Gate, jedna crkva na mnogim mestima. Savremena hrišćanska zajednica, ukorenjena u Svetome pismu, jedinstvenoj samoobjavi stvoritelja svome stvorenju, a istovremeno relevantna zahtevnoj svakidašnjici.